Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ja Allah hesro rahatluku. Ja Allah hesro bereket ol uprotu mende e minšala to vel upra mende. Hamdi Allah hese subhanahu wa ta'ala baš u svako lesro blagodati. Salavatem salam amare mangle peygamberese. Amare mangle habibese e Muhammedese sallallahu aleyhi ve sellem. Mangle prhalalen penala. Amen продолжинаја маре ниетеја, доваја ко Аллах те дела мен сабр, ема кава манети соле лямнете анали иншалла готан. Авде, кад дружина мен Ресуле алейхи салам, та рекле серо периоди. А кава авде со кашунеле, на динама дека качуолту мен геджико, тумаро хајат. Садо дека и душата неко тумаро бедени. А мен, ко претходно дерси спомнигам дека о пейгамбере алейхи салам добинела и објава. Таро Аллахи е да лесо вакрела пелесе ачилям ке сурету Мудесир када вакрела лесо о туу чарде уштим опоменин. О Ресуле алейхи салам прифатинела аква изазов, прифатинела аква манети. Джанела со аджарелале, свесното но башо адава. Свеснотано дека од берингјале Аллахи субханаху ва таала. Свеснотано башо парипа кова каджареле. Меѓутим, о Ресуле алейхи салам алелале акава монети. Еме дале овела пейгамбери, овела посланико. Овела мануш кова лело аманетите ширинеле Аллахе сиро келами. Те ширинеле Аллахе сиро анав. Те ширини Аллахе сиро хако ко свако калби. Без разлика дали два калби тано са 100 или тано на свало, без разлика дали тано терно или пхораво. О Ресуле алейхи салам, лела акава манетен бишу трим берш, акава манети шириналале. Субханаллах. Значи, халјова е дека о Ресуле алейхи салам е објаваја по трајнела лесили бишу трим берш. Када ваја джики адја информација дека о Ресуле алейхи салам бишу трим берш ширинело ислами, автоматски халјова е дека о Кур'ани навела е Мухаммедес алейхи салам торек пути. На. О Кур'ани авела е Ресулес алейхи салам аети па аети, не со пути, са со забележиме ки историјата не отикне сура венале староек пути, обаре сура венале се и не по панџи кодеш аети венале се, а не со пути да јека аети. Состану акаваѓате. Себе пеке букјаки. А улема коментирингја дава. Со си не е група кола Исус супроставинге пе башо улема и вакерна со се вакери о Аллах ен објавинга тарек пути вакери о Курани, сар со објавинга вакери е Муса старек пути те врати. О хукмети, о хикмети, о мудрост, состано бишутрин берш, со се свако аети силе пиро се вепи. Значи, морандло нешто те дестинелпе, ем се вепи адва Аллахи субханаху ва таала му келалес. А кеда ваја джико аете, например, кола керена пелафитаро пейгамберија, са со вакеро Аллах субханаху ва таала, а мен вакераја туке не са ве пейгамберендар, а не се пейгамберендар на вакергам туке. За те бајроло имани, те бајроли верба, те бајроло такат и сила и борба те бајрол, те ша те супроставинету. Значи, а да вас со аджарела и Ресуле алейхи салам, апсолутно на не. Локо, него адвајтано бут паро. Или најме накана. Ко претходно дерсе спомнигам дека Ресуле алейхи салам добинела и објава. Ачилјам ки сурету Мудесир када вакрелале се отуу чардеја. Ушти ем опоменинен. О улема, прагија кава Аллах ем вакрена дека адва ушти ем опоменин трајнја и Ресуле алейхи салам бишу трим берш и објава таро Кур'ан. 23 години трајнја. Значи, ко саранда берш, джико шовареше трим берш, о Ресуле алейхи салам повекуинѓа ко ислами, субханаллах, повекуинѓа ко пајкаба ко Аллахи, повекуинѓа ко теухиди, повекуинѓа ко манги па девлесер. А дава периоди бишу трим берш, поделимејтано ко дуј периодија. Поделимејтано ко меканско периоди, ем ко мединско. Со мангавате вакраве калија. О Куранитано поделиме ко дуј периодија, сарададва,
О Ресуле али срам додека и не ки Мека. Забележимете дека и не дешутрин берш ки Мека. Емсад Аллах етија соалеле се за уроку 13 години ки историјата ро исламите но пенџардо сар меканско периоди. Субханаллах, меканско периоди. Пало дешутрин берш, принудимета но Ресуле али срам те напушнели Мека ем те джалки кој Есри, тоест ки Медина те джал. А два лесиро нашиба. А два лесири преселва пенџардојта но кој ислам пало нав хиджра. Значи хиджра и каде Ресуле али срам напуштенела и Мека им нашела ки Медина нашела. А два периодите но пенџардо сар мединско периоди, ем сада лаетија со Аллах вена Ресуле али срам ки Медина пенџардојта но сар мединско периоди. А јарда о Кураните но објавиме значи за 23 години, објавиме но кој дој периоди ко меканско кога трајнела дешутрин берш, е мединско кога трајнела деш бершки Медина. А менав дека дружина мен ко меканско периоди. А дла дешутрин берш таро меканско периоди, делиметано исто ко трин делетано делиме. Субханаллах. Мора ако те вакрале за тешето воламе ги хари појасно, и што више ме аква не со пути напоменавале на пример тернет чавенге кога веќе мангената ширинено ислами, кога бавинена исламија, увек спомнинавале ги кала дешутрин берш таро давети, саро Ресуле али срам повекуинга. Па мен да требала те лаек хикметите лаек, мудрост ела, таро начин саро Ресуле али срам повекуинга, па ја мен да те повекуинав деку исламија гјарт. Аллах дешутрин берш саро Ресуле али срам, кога те не пенџерде сар меканско периоди, поделимета неко трин дели. О прва трин берша, тајно по пенџардо кој ислами са тајно повикуиба. Субханаллах. О прва трин берша, таро лесиро повикуиба кој ислами, тајно ки историја пенџаро са тајно те повикуине. Таро штарто берш, джико дешто берш, пенџардојта но о меканско периоди те повикуинел, јавно те повикуинел. Таро дешто, джико дешутринто тано, авријал, тари Мека те повикуинел. Хаја Мека или наме нека нако Аллах зања трин, тоест ко прва трин берша, тајно те повикуинел. Сом ангела те вакерела дава. Аллах и субханаху ва таала задужинелале. Е дале со вакерела, ем повикуин вакери те родбина, повикуин те фамилија. Аллаху акбар. О Ресуле али срам лела кава манети те повикуинел тајно. Со мислина, кој прво лељао ислами? О Ресуле али срам прифатинел аманети. Прво со лела о ислами таро Мухамед салаллаху алейхи ве селем тано лесери ромни, тоест и Хатиджа радијаллаху анхума. Ој, и Хатиджа лела о аманети е влело ислами, онма пало Ресуле али срам сар дујто џули. Сар трито мануш, тој сар дујто, нели, о Ресуле лелјавеч, значи и Хатиджа лела, макана пали Хатиджа лела Абдулла ибн Заид. Кој тано кава Заид? А кавата ко подосна кахалјова дека кавајтано текстописцо, а кавајтано мануш, а кавајтано сахаби, кова пишингјал Курани, ама кај кера лафиџико Курани, тега ни ка вакерале ста повише особине, меѓутоа сојтено буд битно таро Абдулла ибн Заид е вакералпе, декови не заробенико не. Оје, Абдулла ибн Заид и не заробенико, и мек диве и Хатиджа дикелале ко пазари сар бикнјанале. Па ова ке кинѓале. Тоест, и Хатиджа кинѓај кале заробенико, ем динѓале вакере пејкамбересе ја служинеле. Меѓутим, о Ресуле али сам никад наликале сар слуга стаукирула, него напротив, одобор кај не Абдулла ибн Заид и не мангло ко Ресуле али срам. Одобор ка манглјале, со дури о манушава кергеле се овитано чаво е Мухамед сир. Субханаллах. Овитано чаво е Мухамед сир. Нели, искрено када дике историја сматринела нели да сар чаво, меѓутим када веќе о ислами почингате ширинелпе, а кава обичаја чинавдило. И дали се олесе да чинавдило ти ви кинилите во крав сар модат или нешто слично, нели?
и се ме доста куранска ете баш ова, меѓутоа ов барило ко кере Ресул алейхи салам. O Resul aleyhisselam araklale, bararkergale. Vakirgim tu mengači od ovorkajne mangloso duri vakirde keta no čavo. Međutim, na ne čavo. Na? Ama i ne sar desno vase Resul aleyhisselam. To jest bajrola ko kere Muhammed Resul aleyhisselam enostavno. Palo adava. Palo Abdullah ibn Zaid prifatinelek tikno čavo o islami. Koji to no adava? Адвајтано Алија ибн Абу Талиб, Алија радијаллаху ан. Сар трито манусо прифатинело ислами. Од чавота Абу Талиб. Забележнало пе, посека вакеравлја дава, Алија радијаллаху ан прифатинело ислами. Сар тигно чаворо. Забележнало пе историја дека нели негде од 7, 8, 9 до 10 години сепак Аллах најшо кажанела, меѓутоа ов и не со сов барило ко кертаро Мухамед алейхиссалам. Тој со Мухамед аракелене е Алија. Значи Алија бутали и не педаре се кој бутали. Ов барило ко кертаро Мухамед. И да леса да оле припатинга, онма сега те припатинга о исламе да, Алија. Бизо те джанеле се рода, бизо те джанеле бутали. Sa štarto manuškova prifatinja u islame odma, bizi nisavo dvoumejne. Znači, Kirila Peleftero prvo dive, znači prva duj dive taroli su islami. Sad počinjate vol pejgamberi. Bakeri sa trito manuš, to je sa štarto manuš, znači dva i ne lesiro amal, lesiro dosti, lesiro prijatelji, lesiro habibi, a dva i no Ebu Bekar as-Sadiq, radijallahu an. Ebu Bekar. A kledane prva štar manuša, кола прифатинге во ислам. Значи Хатиджа, пало леста авела, тоест пало лате, авело Абдула ибн Заид авела, нели, така сар посинок е пекамбери салисрам, пола два авела Алија ибн Абу Талиб, ем сар штарто авела Ебу Бек. А калај штар мануша, кола прифатинге субханаллах ислами ко прво диве, откако вакергја меним од бериметари са на Аллах еси. Тарокала штар мануша, ширинела по ислами. Хајде, например, каде катор Ебу Бекар. Таро Ебу Бекар, значи Кирила Пелафе само со прифатинга Ебу Бекар, одма почињал да те ширинело ислами ко пиро круго таро мануша. Касте гело прво, гело ко пиреа мала, гело ко дала мануша кола и нелем поверене упро Ебу Бекар. Таро Ебу Бекар прифатинга овто мануша од 2-3 диветаро ислам. Субханаллах. Кола и не дала, и е колендартано Осман ибн Афан. Радијаллаху ан. Османи прифатинело ислами се вепи Ебу Бекар. Пала два вело Зубейр, пала два вело Абдурахман ибн Ауф, а ката не са сахабија кола и синен бари историја субханаллах ко ислами. Абдурахман ибн Ауф, па вело Осад ибн Ебу Века савела, па вело Талха ибн Убейдулла, ема вера. А кледано овто сахабија, кола историја ленгрид бари ко ислами. Значи, ола прифатината Ебу Бекар. Машкара олендетано, емо Билалитано. Оја, о Билал бин Ребах. Значи, овда исто прифатинела таро Ебу Бекар о ислами да. Значи, прифатинено ислами штарджане. Таро Ебу Бекар само прифатинена овто. Таро акала овто забележнела историја дека прифатинена вакери саранда мануша прифатинена вакери о ислами. А герда почмига тајно, значи крила петајно, ко собе киде најнепе, ко кера киде најнепе, почмигете ширинел пе вакери о ислами. Таро акала саранда мануша шундилопе веќе, дека о ислами ширинелапе. А лолен гјада вако кан, башо Курејшија. Значи, забележмеки историја дека алолен гјадава, меѓутим, ола мислење вакере, о Мухамед, представинела песар побожњако, представинела песар девлес романуш, ама слушајте керел вакеров коркори, олај нелено клучета рикјаба, олај нелено клучета роленгере кипија. Значи, ни само внимание, ола шунгјадава, баш ола трим верша, меѓутим дихено мудрост. О мудрост тајно те повикујне фамилијата но баро хикмет. Е далеа кереа група,
далеја кереја џемати, далеја кереја думо, кереја умети кереја. Далеја се да увек керава не се тернинги кола бавинена педаветеја. Ако веќе мањате бавиненту ме даветеја, покушна прво те ширинено ислами тумаре кересте. Трудиненту ме тумаре да деја, дијаја, ромњаја, чавенцар, какоја, а дава круго тумаројтано буд битно. А дава кергјале Ресули да алейхиссалам. Када засвршинена, када успинена, товен се вепе Аллахите променини ленгро калби, тегаш и сито мен право те џанте повикуне нема вријалда. А буд погрешно методата на ко повикуне вријал, а бистријат ире керутнеан. А кета ни грешка метода кода вети. Најшушо примерите на Ресули алейхиссалам. Дале се требелте лао примерите ро пекамбери салаллаху алейхи ве селем. Кога дала време таротрин бешке да керела пелафи, када веќе ширинела петајно, значи буд мануша веќе почингете астарено исламеда. Па ја да забележена пет негде околу 45 луѓе тарилесери фамилија веќе прифатинге ислами. Прифатинге амала. Сала мануша колај нелен доверба, колај нелен пакеј упро Мухамед, упро Ебу Бекер, упро Хатиджа, упро Абдула ибн Зеид, значи свако копиро начи ширингја кава дини. Прифатиме и не се вепи мануша да прифатине на кава дини. Ко прва ала трим бершата ро тајно повикуј бако ислами, морате спомни навле кава, пошто битното на факти, дека опекамбер али сам добинела одредиме аетија према и ситуација манушенгери. Па јардо мануша шунена е говори кова најнеđe тега не забележиме баш оленгере проблемија. Баш оленгеро пучива е Ресули алейхиссалам, олака пучене Ресули алейхиссалам, автоматски добинела е не таро Џибрил добинела е, Џувапи добинела е. Морате споменалпе дека за Аллах трим берш додека повикунела и не тајно, дека Ресули алейхиссалам истовремено добинела и не значи и објава добинела баш о намази. Значи керела пелафи таро намази, аџа па нали намази неко време таро Исра таро Мираџи, оја дава опанж вахтија намази добинела ленко време таро Мираџи. Меѓутим, пред товен опанж вахтија Ресуле са алейхиссалам и не наредиме намази ама дуј вахтија и не лекава. Ква манге буд битно те џанеле. Значи Ресуле алейхиссалам добинела намази дуј вахтија само. Дуј вахтија са совакери Аллахи субханаху ва таала ко Кур'ани, тире господаре, ко крајот родиве, ко почеткот родиве вакери баракеле, фалинле вакери, захвалин тулесе. Ибн Месуд ко тефсирите ракава ети вакело дека од Џибрил алейхиссалам ало ко Ресули алейхиссалам, сикајале сартелел абдези, кера сикајале сартелел абдези вакери лејак шака пани, прскињале вакери колесро полов орган, сикајале башо гусули да сикајале, вакери тегани сикајале сарте кланел вакера кала дуј рекати. Тоест дуј вахтија. Кера почминело диве, значи кера пелафи таро феџер, таро саба, вакери кеда заединела, тоест кеда нашалгјола. Дали акшами, дали јацијата на Аллаху алем, меѓутим дуј вахтија веќе и не. Истовремено, кеда спомнегимо точка ни башо Алија, субханала, диве ој Бутали. Кувела ко кертаро Ресули алейхиссалам. О Ресули алейхиссалам кланинела јектаро вахтија, кана дали не сабах, дали не акшами Аллаху алем, меѓутим кланинела и не Алија и не Алија ибн Абу Талиб. Значи Алија ради Аллаху ан кланинела и не. Кеда дикалено е Абу Талиб, кеда завршенге пушле со керенато мен, Ресули алейхиссалам керела лес. Вакири мангета не објавиме. Те фалинав, те барар керав, те захвалинаме Аллахе се вакири дуј пути кодиве. Мен вакири, киргам вакири намаз, киргам салат. Прво пути нешто шунело е Бутали песавко, пазине со вакерела. Устренен која дава, аракентуме. Демек мате шунгела вријал. На киргален ги ништо, значи ни на супроставинја песо или срочаво, Мухамед алейхиссалам прифатин ја дава. Апсолутно, значи на супроставинја. Него само пен ја аракентуме ко садаба. Закала трин берш шиниринолапе по ислами. Закала трин берш добинелапе доста етија. Кокала трин берш добинелапе о намазе добинелапе панда не саве наредбе да добинелапе.
Охабира веладжи ко Курешија. Меѓутим, о Курешија са Курешија пенге, ква е тано нешто, тано Мухамед која измисленелале. Сигурно вакери качинавел. Значи, ленгери визија и некоја да дека два јек диве качинавил. Дека ова кава со Керела привремено или па Керела песа девлесе романуш, амо свари соша и овте Керел коркори. Откако Ресули салаллаху алейхи ве селем почминела, тоа завршињате пирев повикуј баја фамилија кој ислами, Аллахи субхане во тала кана нарединела лесе, са со забележмета на Кур'ан каде вакерела ем опоменинен тумаре фамилија, тоест тире фамилија. А кана Ресули алейхи салам леле кавера манет. Значи не лесери фамилија, лесеро керине, ама кана вела лесе наредба те опоменинел пире фамилија. Лесери фамилија. Тани пенџарди фамилија ки Мека. Керела пелафи таро Курешија, таро Хашемие, таро Абдул Муталиб. Значи оленге кано Ресули алейхи салам требела те ширинел одини, тоест тева керел ленге одини. То опоменинелен Аллах есерела фенца. Меѓутим, аква и не паро, со се не паро, со се кала мануша и не паре ко паќајба ко кипија. Субханаллах. Значи, акала мануша кана о Ресули алейхи салам требела те вакереленге, дека тумен со верујнена ко кипија, дека квајта но ширк. Требело Ресули алейхи салам кана те уврегинел, те понижинел, те перавел ленгере кипија, кола ленгере папија, ленгере пара папија верујнге кергадава. Палела о Ресули алейхи салам јек диве викинелале, јавно. Бешелаки Мека викинелален теки демпе. Забележинала дека але о Курешија, але о Хашемија, але лесери фамилија, значи повише племија кидингепе. Почмијао Ресули алейхи салам те вакереленге таро Аллахи, таро паќајба ко Аллахи. Прво со бунинѓапе. Дело старге у ислами, се со забележинала и историја, ко прво викиба, значи негде околу 45 до 50 луѓе веќе прифатинге о ислами олестар. Меѓутим, о Ресули алейхи салам и нере е како. Ше слободно те вакран налетула алейх, Аллах те проклетини со Аллах и проклетиниле јавно ко Курани олета или се ромња. И неле е рогено како. Опрали се да адесур Абдулла серо, паланав Ебу Лехеб. Каде Ресули алейхи салам повикујнела е манушен, ко прво сусрет, ушело Ебу Лехеб. Ушело е вакерела аџа. Сар ту вакери кој туке дела право, ту те викине вакере манушен ко ти ро паќајба, ко ти ро верујба вакери. Ту на нето ни само право, упро арапско народо. Ту на нето не само право упрете да ресери фамилија. Забележинала дека Ебу Лехеб че најале со прво сусрет. Вело Ресули алейхи салам емо дутора пути повикујнелале. Исто да кидингепе, меѓутим, палемо Ебу Лехеб оштроине Мухамедија салаллаху алейхи ве селем вакерела аквада повикујба вакери препело. Меѓутим, добинела наредба, добинела Ресули алейхи салам. Субханаллах, косадба парипа, добинела наредба када вакериле со Аллахи субханаху ва таала ту ушти повикујнен, те фамилја повикујнен. Па забележинала пе вакери о Ресули алейхи салам вакери када повикујнгален вакери ко дујто дело, ко дујто пути, а ти сек интересно слушка којата не исто битно те џанелпе, ко дујто повикујба када повикујнгален када супроставињапе Ебу Лехеб, јавињапем динга буд баро думо Мухамедес алейхи салам лесеро како Ебу Талиб. Одат таро Алија радијаллаху ан. Пази на кватано буд битно те џанелпе. О Ебу Талиб уштела кисарија бари скупина вакерела ме вакери верујнава паќава дека туѓан вакери Аллахесро пејкамбери, дека туѓан вакери Аллахесро посланико, и вакери ме хава совел вакери, упро Аллахи вакери, ме кадафту вакери думо, ме кадафту думо вакери.
Кова вакери джитуте вакери. На дозволинава никој вакерите диринито, те малте тиринелтот. Ама јек джан вакери. Наштите мукав опакеба мире папомгоро, мире предсонгоро. Дали шунген шукар? Ебу Талиб, одатаро Али радијаллаху ан. Дела е Мухамеди салаллаху алейхи ве селем тотално поддршка делале. Делале кувети, делале снага. Претинела пе фамилјаке. Аллах углед на фамилијата ни ке мека. Аллах ке рена и мека, субханаллах. И вакерела мејнум джитуте давату поддршка коса, на мукава никој те диринелтот. Ама наштите мукав опаќаба мире пред сонгоро. Значи, ачола са многу бошцо ачола. Значи, верујнела ко кипија. Иако верујнела дека Ресул али сам та но пекамбери. Верујнела делале поддршка коса. Меѓутим, наштите мукава киро опаќаба мире пред сонгоро. Значи, ачола многу бошцо ачола. Дали се дека каваджи колесиро мериба и сек реченица и сек кова вакерела Ресул али сам баше Буталиб буте манушенге на свигинела пеадава, меѓутим аквата на дво главно фактори, о главно чини ке да вакерела ме давату поддршка, на дозволинава никој те диринелтут, ама нашти те мукав оверујба мире пред сонгоро. Значи, овела многу бошство. Ке да шунге о Курейшија, башакава, чинавдило ленгро такати. Кобор готе мангенте керен зулуми про Расул алейхи салам, на нека дари. Со се Ебу Талиб и не, Ебу Талиб и не. Значи мануши не таро лафи, шукар војнико, шукар зреломан, маша дарана и не таро Ебу Талиб. Е магар да вакери аква чинагја вакери ленгро такати чинагја. Ик диве о Ресули салаллаху алейхи ве селем уклела кисафа. Нели ки мервем кисафа ко брег уклела. И почминела ко гласот е викинел. О, тумено становники, јака на вакерлален, тумено Курейшија, тумено Хашемије, садла ефтаов то дежде шудуи ем кобори не племиња викинелален. Сигарен авен вакери. Нападинела мен вакери о непријатели. Када шунге кала, сао манушак хидинге пеко Ресул алейхи салам, сабене. Па дури да забележиме вакери дека Ебу Талиб да вакери, он мало вакери. Значи, дике која мудро, субханаллах. Вакерија дека некој нападинелален, ем задава време вакери, сабене хидинге пеке и купа. Ка вакери Ресул алейхи салам вакана. Када би вакеравајне туменге, дека вакери мануша неверникја, нападинена мен вакери, дали ка верујненма? Сабе не вакер ге, уја вакери, сад најте верујнато и вакер, тујано ел емин, тујано поверливо, тујано искрено вакер, туна ховаве, субханаллах. Епа вакери, со се вакери тогаш на верујнено промане дека мењум вакери Аллах есропе и камбери. Мењум посланико, кога вакеравату менге таро дин, таро ислами, вакеравату менге таро Аллахи. А кава со туменке ренале вакери. Те верујнен ко кипета но каршелы ко каршо Аллахи тано шир, казна вакери. Мислен тумаре мери баса, када ка мерен вакери Аллахи ка проживинел тумем джувапи да вакери каден. Када шунгја, Ебу Лехеб. Вакерја препелоа менге вакерја кава диве се питиро вакери. Дали се вакери кидингјама мен вакери јакари? Те вакерија менге башотиро девел. Се вепе акава. Субханаллах. Се вепе акава со вакерја препелоа менге девел, препелоа менге диве. О Аллахи субханаху ва таала објавинела ајетика со вакерла ем препело Ебу Лехеб. Ем препело Ебу Лехеб. Значи препело. Готови ше на неле. Меѓутим, наши не, никој нашунѓај Ресуле алейхи салам, ем вакери, сарсо и неки хидиме вакери, а гјате вакери, циринге педо олестар. Меѓутим, када Ресуле алейхи салам починга те ширинел пире фамилијате починга те вригинал да ленгре кипен. Акава и нектаро паре буќа е пекамбер салам. Значи, када керија таро имани, таро верујба,
Значи опаќа бао ширки преперла ко кипијада. И када шунге дека кава мануш врегинела ленгере кипен. Најнеленге сасјан. Сога керен киделапе јек бари делегација. Јек угледно делегација киделапе емџана вакири кој бутали. Вакенане се бутали. Дикели со керла вакири тирунуко. Амен џанај дека ту вакири амен царењан вакири. Ама сусјена менге вакири машкара мене та олене ваки сусена дозволи менге аменте се динајмо Мухамеде. Када дикла вакири Ебу Талиб сакава дека Аллата не вознемириме, беше на оштра коставија, сигурна коставија дека о Мухамед ако шела ленгере девелен, ако шела ленгере статуен, ленгере кипен, врегинела лен, понижинела лен, омалово живинела лен. Ебу Талиб, а раклава кири кој не се облаго начин те керуло лен царлафи, ем вакири некако смирингепе вакири неко ленгере страстија. Меѓутоа мо кореше најне рахати. Кога ова периоди доближнала пе хач, доближнала. Прво со мислење о кореше вакирна кавен вакири бут мануша вакири таро авријал таре араби. Кеда кашунен вакири со вакирело Мухамед ка перавел вакири маре кипен. Имаѓате забележиме вакири килингепе кој е кер вакири. Килингепе сао угледна баре курешија. Барвале курешија килингепе. Килингепе кој е кер е машкароленде вакири неек да мануш вакири палонав Ел-Велид бин Мугире. Јо вакири лаленке. Авело времета ро хач. Буд мануша вакири кавен ко хачен, буд мануша вакири ка иринемпе, ка бисрен вакири маре девелен. Тоест ка бисрен маре кипен. Денаме не со предлог. Денаме не со предлог сарте реши наќа ситуација. Бешена окуреши ем размисленијана емек вакерела шунен. А мен ка ширина око народа дека појавињапе јек манушки мека лесонафтано Мухамед ем дековитано вакири врачари, бајачитано. А кава Ел-Велид Ел-Мугире кава керел а кава на не предлог те вакири тоа шукар. Со се ова кери џаненале сабене савојтано вакири. Овна мангело баиба. Бут мануша пенџаренале да вакири. А кава вакири на не те стари. Кај вакира вера предлогија. Ден вакири нешто вера предлогија. Јека ушелтало корише ка вакирил шун вакири. Уели тамен ка дерина, ка ширина информација, ка ширина вакири олеса дека ојтано дилино. Дековна не састова кири со керела лафи. А кога Ел-Велид ка вакерел, товел дилино Мухамед на не дилино вакери. Буд мануша пенџаренале вакери, емџанена дека ојтано мирно, дека ојтано паметно. И сили шужо начин таро кери во лафи вакери. Буте манушенге поможња вакери, дилино вакери савко нешто на керела. Па соте вакери, само предлог аверте да вакери. И вакирел на џанава, вакирен те шунафтуман, вакирен. Јеку шења вакерја, а мен ка ширина дека тано песнико, дека ширинела гиля, дека пишинела гиля. А кога Ел-Велид ка вакерел, лесиро говортано дур таро гилајбе вакери. Па дури вакерела вакери, лесиро гилајбе на нелела не саве, соџана коленгоро времење не саве метафори сар, например, забележено пе реджес и хеджес. Не саве правија ко пишева гиля. Овна нелева кири савко суфати гиля басиро. Иеку шо ка вакерел, ка вакраде дека тано сихир баси. Чаробњако тамо. Дека вакери керела сихири керела. Ушела кога Ел-Велид вакерела, а кја идејата ни шужи. А мен ка ширина е хаджинге вакир када кабен ко хадж дека појавињапе мануш палонав Мухамед ем дека тано баро сихирбази. Иако на неле суфатија вакир башо сихирбази, пазинен, на неле суфатија башо сихирбази, ама лесиро говор тано сихирбаско вакири. Магионичарско вакири лесиро говор. Сашај, па кеда ов керела лафи, е мануша кеда шунена вакири мукена е девелен. Дат
чаве вакири растуринелапе. Брако, ром вакири растуринелапе кој шунелале. Стафирула. Која фитна кералале. Дали успинге кој са по нешто? Дали успинге са по нешто? На. Напротив, сада вас овакерге хаджиенге, напротив ширингеле сиранав панда повишете джаннеле, субханаллах. Себепи аква елу велит, со инеле савкон нарав, те умулаважинел, те перавела Расуле алейхиссалам, о Аллахи субханаху ва таала објавинела ки сурету Мудесир, таро дешекто бишу джико бише ефтато аети, објавинела дешу шоф аетија, себепи само баш елу велит. 16 аети објавинела само лесе, баш едеа фитна со магледе керенло про Расуле алейхиссалам. Меѓутим, најпаро вакерелапе дека и не вакири башо Ебу Лехеб. О Ебу Лехеб лесро како, иако кала договоринге пете вакрен дека да носи хербази, меѓутим Ебу Лехеб најне никако рахати. Лесро рогено како? Апсолутно најне дали се со манглате унакажинел, манглате перавел е Расуле алейхиссалам. Па дури вакига дека тано паднико, им дека тано ховавно. Лично лесро како врегингјале. И не јек та романуша, та ререа група, са со принесено пелесо нафтано ел надар. Кера ширингија деја вест дека танов си хербази, им дека дикена дека о хаджи или мануша джана ко Расуле алейхиссалам, ушелте платинеле ке певачица. Ое, шукер шунген. Ушингјате платинеле ке певачица. Им задужингјала. Свако мануш со кај клта рокере пекамбересер салаллаху алейхи ве селем, нареди мејлаке, им плати мејлаке, те кувелва кири која да вакер, им те гилавеле манушенге садок на бистрано Корани. Аллаху акбар. Пазин, субханаллах. Мануша джана ко кертаро Расуле алейхиссалам, шунена давети, шунена Аллахе сиро говор. Кеда и клната ро пекамбер алейхиссалам, аква е надир, платинела певачица платинела. И вакерала како кова мануши неко пекамбери, ко Мухамед. Како вакер андрем, ка гилавеле се цело рад, ка гилавеле се вакер. Само вакерите бистрена да вас шунге вакерите ро Мухамед. Нели дали се давела два ети, и си мануша кола дикенате од купнинен, или те перавена Аллахесро говори разно или гилајбај. Нели? И се савко ке сурету Лукман о аети, ке давела баш од гилајба. Значи, пазинен, ко саво начин мангенаните понижнене е пекамбери салаллаху алейхи ве селем. Јек деве о Расуле алейхиссалам керела тавафи. Значи, ола веќе дикле дека наши диклоне Расуле алейхиссалам, и јакана дикенате керемне со живото мучно те керемне. Јек деве керела о Расуле алейхиссалам, тој керела тавафи ке Кјаба. Дикела лева јаки директор Аллах Курешија, лесо нафтано Есад бин Абдил, или пенџеросар Узейд, пенџардотано, дикела и Расуле алейхиссалам е вакелале се Мухамед. И семен вакири туке шужо предлог. Расуле алейхиссалам вакела, хајде вакири те шунав сомангена. Дик вакири, ајде вакири, иек берш, субханаллах, иек берш вакири амен, ка верујна вакири ко тиро девел. Ем колесире правил. Ама одуито берш. Ту вакири ка верујне вакири ко амаро девел. Ема ја вакири ка мени намен вакири. Иек берш вакири амен ка верујна ко тиро девел, иек берш вакири ту вакири ка верујне вакири ко амаро девел. Пака ди ка вакири кој касро девел тану вакири пошукар. Себе пекава. Себе пекава Аллахи субханаху ва таала објавила сурето Кафирун. Со вакерела, ме моли нама мире да влесе, ту мен моли ту маке ту маре да влесе. Ели свако пире да влесе нека молила. Че сурето Кафирун авела се пекава со се нудинке е Расуле алейхиссалам, субханаллах салаллаху алейхи ве селем, те керен трговија е девлеја. Јек бер шамен ка верујна ко тиро, јек бер вакири тука верујне вакири ко миро. О Ебу Лехеб дикела дека нашти колку краве Мухамеде. Нашти. Керела пе веќе лафи панч бер ширинело ислами, бут мануша прифатинена, бут мануша понижинена
ленгере девелен, тоест понижено ленгере кипен. Кидела вакеро Ебу Лехеб вакери состано керела, само угреднајмо барвалео, баре курейшија. Препоставенела пек историја дека негде и околу бишупанч мануша дека и не. Главно тано Ебу Лехеб, тано главно. Дикена вакери сар вакерите унакажина, сар те перава вакери Мухамеде, те чинавале таро лесире верујбе вакери, понижинела мен вакери. Сока керел вакери, решинена вакерите понижинене Мухамеде алейхиссалам јавно више. Субханаллах. Јавно, кај готе дикен те малтетириненле, те понижиненле, те уврегиненле. А кај не ленгро цели. Када вакерава Ебу Лехеб тано лесо рогено како, спомнењуме, рогено како тано Ебу Лехеб лесиро. Ебу Лехеб инеле дујчија, а тоа е дујчаве. Лесире чавеви киненен бе Удбет, ем Утейбета, дујчаве. Олај керена ине, Мухамеде сире салаллаху алейхи ве селем дујчиен, и керена ине Рукија, тај Уму Кулсума. Пазин, Ебу Лехеб, кога време оленди неадава, како се река, чавете лемпе, значи два им данас и селова. Покасно вела два коте ограниченела, пе меѓутим пандава не кој не се традиција сија, човеќе два. Ебу Лехеб када дикла дека нашите коле Мухамедија салаллаху алейхи ве селем, але се речијата не олесте. Значи рукајата е Уму Кулсум и керела лесире дуе чавени керена. Сока керел нарединела Рукјаке, нарединела баши Уму Кулсум, телем помарешем, тиџам се помако помародат. Вакери мен намангава ништо вакери таро Мухамед. Ништо. Ниле се че, ниле се рорат. Емо чаве вакери, понижингерен вакерен, палдингерен вакери, тиџам се вакери ко Мухамед салаллаху алейхи ва салам. Кога два време мерелем таро Мухамед салаллаху алейхи ва салам е со чаво Абдула. Нели спомнењам дека нели трин муша. Опрвото на Абдула. Абдула када мерела о Мухамед салаллаху алейхи ве селем не бу тужно ине. Најрадосно ине Ебу Лехеб. Рогено како. Ше ли замислена кај ситуација? То махсамите мерел, а Ебу Лехеб тано најрадосно. Радујнела ине пе. Вакерела ине. Шукюре девле стар вакери на неле наследнико. Дале се вакери од девеле дале се чаве. О Мухамед салаллаху алейхи ве селем шунила ине кала лафија. Са лесеро како вакерела ине. Када вакерава лесеро како, чај би сум те напоминав дека лесеро како бешила не лепиме джеко Мухамед салаллаху алейхи ве селем. Значи два керајне пашине, значи садала кера, лепиме джеко Мухамед салаллаху алейхи ве селем. Па јада например када вакерава лепиме, забележиме ината историја дека садала лесире соседи, лесире комшие. Нијек на прифатиње ислам. Ое. О комшие лесире на прифатиње, са на прифатиње Ебу Лехеб. Како тано, рогено како, бешела джеко Мухамед салаллаху алейхи ве селем. Лепиме кератане. Она прифатинела. Муксо керела не пари па лесире ромни, о Ебу Лехеб, па лесире ромни да, пенџари паланаф Уму Джемил. Ој да керела не се проблеми. Па керела не фитне да керела не. Кади келе Ресуле алисам ка фордели се неле. Разна лафе ка фордели неле се. Ка кидели не манушен, те кувене се кудара, те малтетиринеле, те врегинеле, па баренцата те кувелине. Одобор ка керела не фитне упролесе со забележно па дури дека фордела не вакерием боцке да каре, жарија фордела не упролесте фордела не. Анголесте када и колане например ко сабах, и кол например ко каралноко, о пекамбер алисрам ка пусавелине пире прека пусавелине. Па дури Аллах субхана ва таала објавинела, ајети објавинела када бакерла проклета некој макери о Ебу Лехеб та лесири ромни. Значи мислела преке сурето Табет јаде Аби Лехеб ва таб. А ќа сура вела
кој Аллах проклетинела Ебу Лехебе, проклетинела Леселе Ромња, проклетинела која фрдела не боцке каре, жарија фрдела не Ресуле салаллаху алейхи ва салам. Фрдела не пислако фрдела не англоле се рокер. Па дури наречимета ни ко Кур'ани паланав хамалетул хатаби, џувли која керела сплетке керела. Када шунга и уму Джемиле тани, Аллах те проклетинела. Джемиле токе нешто шужо и дај шужи пасир ко превотани уму Джемиле. Када шунга дека Аллахи објавинела аети се вепи лакор дека тани џувле фитна кери, ојек диве холанел. Лелява кери триштар бара, баре сар лакере шаки. Ем шунја дека вакири бешело Мухамед Ебу Бекаре вакири джики кјаба, пази на крана. Ем джала вакири, те джала ваките кувел ваките парави ошеро вакири Мухамед Сро вакири вастен баренца. Джала ки кјаба, кади кела вакири Ебу Бекаре само. И вакири Ебу Бекар, кај вакири тоа мал? Кај тано вакири? Ако вастај села вакири дутрин бара вакири баре сар лакири шака. Кај тано вакири рика вакири со лесро девел вакири објавиња манге дека мењум проклето. Кај тано те права лесро шеро? Ебу Бекар, ни ја ни бе. Вакири, само те дикав. И мири ја пелест. Ебу Бекар, раде Аллаху ан, иринела пеко Мухамед и вакирила, ја Расулуллах, а кема нушинала дикату вакири? Кел нана дикам. Сашава ките на дикелту. О Аллахи субхана ва таала леляла коровит ман те на дикелма вакир. Аллах екбар. Што ише им ја базда исто принесенела аќа верзија. Аллахи си динјалата ровит те на дикеле Мухамеде салаллаху алейхи ва салам те на кереле се зулуми. Нели спомнењам дека пекамбери алейхи салам и нели са комшијата джилес дека нијек на прифатинге. Забележимета нека историја. Ка фадем вакири пислако англоле се рудара. Калени не вакири тари камила вакиро пислако. Керала пелафи тари тикни, тари бари нужда. Им ка фордени не вакир англоле серо кер. Субханаллах. Па дури забележила и не пекамбери калени сам када вакирала и не Саве комшинин ту мен мире. Со крена манге зулуми, субханаллах, ја раб. Саве комшинин вакири со крена манге зулуми. Па забележила пе вакири ка фрдене се вакири пислаку ко керда ка фрдене се. Ка врегинени не вакири Мухамеде алейхи салам. Па забележимета на вакири ка пирал па вакири ка фрдени не вакиро максиме баренцеро пролесе ка фрдени не вакири комшиска чаве ка фрдени не вакири, а родителе ка дикенине. Која малте тири бајнеакава и Мухамеде салаллаху салам, а само керла пела второ панч берш сар почменила и исламеа те ширинело ислам. Ек диве када вакирја када жалинјапе, када фрдингеле се сви сваштан голе се удара, забележинела пе вакири ек диве во Ресуле алейхи салам вакири кланинела вакири англикјаба. Оја, кланинела англикјаба, пиро намаза кога со синел. Ушела вакири комши договори ненапе, телен вакири додека на Мухамед салаллаху алейхи ва салам вакири ки шезда. О, паро субханаллах. А ваја джеко савке моменте кој те џангун дека каџарел ме сако нешто. И гдивео Мухамед салаллаху алейхи ва салам кланинела англикјаба. Решнено комшие те чинен вакири ке дева и ке камила чинге емсала коро писла косоине. Значи измер керала пелафи. Те фордене вакири упролесте ке да капела вакири ки шезда. Па јарава о пекамбери алейхи салам вакири пело ки шезда и ола прастандиле емса соинела шкемпе поира пислако са вакири фординге вакири про Мухамед салаллаху алейхи ва салам.
Odobor kaj ne vakiri paroj Muhammedes aleyhi salam te vazil po šerotar opislako. Kem sabene vakiri asandililes. Sabene. Dikela le vakiri resiri čaj. I Fatima radijallahu anhuma. Pa, subhanallah, ġakim da kamen ma kao pare momenti, iskreno osjetljivo njim koja kala bukja. Nažana sarke se žena tekra Allahi, troli se zadnja de žive, subhanallah, inšallah, kad loma sabr, te prinesi nafad, ja poruka će to mende. Dikela li Fatima radijallahu anhuma, дека лакородатано ки шезда писла кое, цревонцар, поира, измети, нашите вазал пошеро. Па джали Фатима радијаллаху анха, мем джала вакири пе вастенцар вакири, им цидела лестар вакири садава. Им ослободинело пхарипатару Мухаммед салаллаху алейхи ве селем, комшија дикено комшија, сана песе. Kada lokilova kiro šerotaru Muhammed aleyhi salam vakiri vazdinga po šeroi vakirna ve save komšinin tumen vakiri mire. Save komšinin vakiri mire. Subhanallah. Ema te vakiri o Resul aleyhi salam vakirga Allah javno ki dova bikindoj. Allah mukavatu ki ko kurešien vakiri ko amaneti mukavale. Ема те вакири спомнинела вакири некобора на вен сарстано Ебу Джехел, Удбет бин Ребија, Шейбет бин Ребија, Елувелит бин Удбета, Умеид бин Халефа, Угбет бин Еби Муид, ем вакиро ефтато опринесуваче вакири бестаргја којне анава. Сакала ефта мануша и нели се комшие. Ем забележимејтано ки битка на Бедр дека акала ефта мануша парумитане ки ек гробница ки битка на Бедр мерена сабене, ем парумитане вакири ки ек гробница, значи кој кабури сакала ефта мануша. Када крела пелафи таро Ебу Джехел, овисто и не ектаро душманија, таро Ресули алейхи салам, макаров шунелајне пекамбер алейхи салам, ангелате шунелине, сарчетинелајне, сарвакерелајне у Курани, меѓутоа мандрал нешто на мукелајнеле. Па забележнала пе кек прилико Ресули алейхи салам мастарјали, вакерјале се, абе со се наверујнеа джев Ебу Джехел упроманде, со се наверујнеа. Па нали дикеја вакири со десинол, ка одговори не вакири баш вака Аллахи. Ка одговори не. Хавка вакириле се, тешко туке вакири, зар ту вакири манге вакири претине вакири, па ту джанели вакири ме кова манушињум, меню вакири баро мануш вакири. А дала со прифатиненајно у ислами, те вакерао обарвале, мануша оле надириненајно. Меѓутоа макала слаба мануша колајне, чороре и не бут и не ко баро замети, таро курейшие, малти тириненајно. Егер забележено пе, например, Ебу Джехел, астаргај ке диве, например, Осман ибн Афан, Осман радијаллаху анху, Джанела вакири те пакјарели неле вакири сар ки хасура ка пакјареле, ем ка чивелтело лесте вакири јак, те тареле вакири јак, те гушини пе вакири. Субханаллах. Јаде малте тиримено Османи таро Ебу Джехел. Или, например, ка кералафи таро слабиче, ка ленине манушен ка пандинелен ки пустина ка пандинелен. Субханаллах. Шириме вастенцата и пренцар. Ем ка мукенене вакири по цело дивете те бешенене вакири ки пустина, ко та ти пушик, а управта то кам вакири. Садок на вакенајне очоре муслиманите вакена мен откажинаемен, таро Аллахи. Тегането не најшука, па дури ковени вакирем наградиме до венајне. Ја, например, забележено пе таро Билал. И Билале вакири панјале вакири о Ебу Джехел. Панјале ки сред пустина. Тој со Амар бин Јесар. На. Ебу Джехел, тамам. Ебу Джехел панја вакири Билале ки сред пустина. Па му келанеле вакири по цело
диве му келене кота типа, бизо хајве, бизо пиве, и вакелене откажинту ка керафту царитове вакери, ка награди нафту вакери, ка ослободи нафту, пошо ги не робојно билале. Ова керлене, о Аллах и ек. Па забележено пе вакери леле вакери ка огромно вакери, бар, па чвена не вакеру пролесеро, на само пробилане, него просала чаоре муслимани, робија сојне, слугија, ка чвелу пролесеро, колин, па пари паи чвена се. Значи само не се душати колене, вакерела вакер дека на не Аллах, вакер дека на не Мухаммед, мук и вера Мухаммед есери, ка ослободи нафту. Па случајно вакир на кело Ебу Бакар, на кело. Када дикела вакир ковор малтетиринеле билале, вакерела сосем малтетиринеле вакири. Те мерел вакир да не со корис. Бике не манге вакири колту вакир не со корис, а мелак вакири кане со хаир. Кери се ту право вакири. Кој мангела вакири кале чоре вакири кале. Им забележено пе вакири ка бикињале за панџи кој вта вакири сребреникија. А усвари вакири друмо ко дженнети вакири кинга дале паренца. Само со кингале Ебу Бекар, он му ослободи ингале. Иако и не ослободиме обилали. Овсепак и кергја вакири од дините ро Ресуле мине десно ваство да Ресуле алейхи салам. Или например фамилиарно када ка панденине ка прифатинеле не со мануша вакири ислами, ола вакири ка малтетирине даде ај фамијете дикел. Или ка малтетирине чаве, ка мударен, ка таринине максамен, ка таринине само родителите откажинен пене. Значи, едноставно у муслимање и неко баро замети. И си буде керел пелафи, меѓутоа мора тете чинава, па иншала ка продолжи ко наредно дерси. Молнава Аллах субханаху ва таала акала мануша кола цидинге, иншала ленкили награда, иншала колко дженнети. Молнава Аллах субханаху ва таала мен со шунаја кава, со принесинаја до виндој ко Аллах те засврсине маро калби, имтена хамди Аллах се со најнам која да вас замани. Со авдивеја мен и сијамен слободно ислами. Само ти велате практикуина. Сакал беста сарви леста иншалла молиндој Аллах субханаху ва таала да деламен адбасој менге хаири, а те цеделамен да адбасој менге шери. Сакал беста иншалла. Ассаламу алейкум ва рахметуллахи ва баракатуh.